Deki hajar ngot kisamla Catholic shinrang bat kenthei kilatut chenong ba chuwai na keleng ki parish jong keni ke jelanyam bani shimenta hakalumpung bakhat nriu jong kisamla kabalasdang hagakhat artrik bat kut hagakhat sautrik kelalengkot lepli keni kelumpung kisamla Catholic da uba kelmen shila umentri ke sorkar meglaya kum ukongsan kadba ka kong perina shila kelalong kesembut kongsan hajuwai parish hagakhat artrik kelalengkot Haka jingelang pli di hajar ki samna ki lapoi ringkat ki padar bagi sestar na keleng ki parish jong ke jalan yang juwai. Kajing temu bokongsan jong kini kelempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli jing tip syapang ketin be im jong play ling ba ke bible. Kiwe pat kijing temu ki long ban wanra e kajingi e yateli bat e kemin sim shipara hapdeng ki kun samla jong kebalak ki ba syong basa keleng ki shnong jong kini ke jalan yang. Reverend Bishop Ferdinand Dekar lingdo saat jongkani ke jalannya unlong ukongsan haga jing penmentai ke mas bekut haga sengiu play ke khat sa terik hakini kilai sengi ki don ki program jing kai jing emer jing mud ki pla jing keli halor ki phang bobonjat halor ke jinget Kristan Catholic kiriu shempang kin ai jing kai bat jing patai sani halor ke tin jong play bat e ke jinget Kristan Catholic Kini kelumpung kisamlakan sependehamen sim iki ha kijing em paman na kesengi halasnong na tha pat kan wan ra kijing suk jing shngan hiki em lang salang